Komishona wa kaunti ya Meru Frederick Dunga netafanetie mucemanio wa guthomithia ya mekwandikithia arimi matura-ini mao. Mubango uyu wa kwandikithia arimi urutetwo ni thirikari niguo kumenya namba ya arimi matura-ini, muigana wa migunda yao, kiria marimaga na kuria thirikari igite irenda kweheria ukora uria ukoragwo thuguri-ini ya fataraitha, ikiuga thogora wa iguru wa fataraitha niguo ugiragia arimi marime kuringana na uhoti wa bũrũri wage irio. Kupitia kwa takwimu tazopata kutokana na huo usajili, wakulima sasa wataweza kupewa mbolea kwa bei nafuu kutoka kwa serikali. Riu macibu aya a Meru aria ni 192 anini ao aria ni 368 riu maranjiriria kwandikithia arimi kwanjiriria rucio tariki 7 kinyagia tariki 14. Hizo takwimu tutakazokuwa tumepata zitatumika hata hapo